kurase fo sister so na ye kurase ni akọ Ghana enu ma wo Ghana no sister una ye kurase ni me ka cho say wo ko wuro obi fie wo Ghana abo hu se Ghana fo nyum kurase fo enti se wo wabro kire na wakọ na wakọ kurase ni no a wo hu no ma bia no nti wo bedi na na do atem no sabato me ka kire se frema na Akufo Addo wono wagire Ghana fo ho sene enso sister wo wutimi bedidi na tem na wo container na wo de kono nya no na ba me aka se wo gire Ghana ho frema container na wo de kono nya no na ye Ghana fo youth ni bi ye ya adwiri mu do no ye be ka se frema gire Ghana ho enti mun kan che frema se me si na ade bi obeye bi anya me fe o wiase da sa ga na friend frema no me na ade bi obeye bi anu obe me fe opa mo mfa sa ade ne nko Akufo Addo abamu ye hia o hwe na Addo abamu me se na Addo ya president frema me kiranya me animu ka che o se ye hia o hwe se wo de wo sa container no kwa afa na me bedi watam mo because na Addo no ma wo ye nya bi ni wo sa container na o be ka kire se wo de kwa akoma Ghana fo wo de kon krase sister wo kwase ba krase ni ba wo pese mfa buo ma wo ene ye di watano pese wo che Ghana fo se wo ye bibi wo ye mfa wo bibi a wo ye hu o bi ye bibi wo mo na baso obi a wo ye friend Akufo Addo e ye bibi wo mo na baso na se wutimi be di na tam dia sister di obe ye bia frema ye be di watam wo ye oba fo enye we na be to ye mu bi wo waguma ni mase frema waguma ni mase oba fo sa no enye de obe ye ni ebe mu onimunyam se na ope viewers aye ma viewers se na ope hype ebe ma hype me simi yo yani ba I do respect Akufo Addo government than obi a woko ntokwa ma na dia woko ntokwa wo social media so ma no frema wo Twnen Jonas me si na Addo ye mpa wo hwe etinye na Addo abamu ene frema ebe ka che Ghana fo se ono no frema no ono no kwa che Ghana fo no ma aboa wonim de nkofo che Canada Japan na wudi na tam frema montage no Canada Japan na wudi na tam wonim de oyama Ghana Canada Japan na wudi na tam no wonim de oyama Ghana Akufo Addo na wudi na tam no frema mesi wonim de oyama Ghana aboa wo se ni papa wo be papa mo ho abanfaso o papa bia no abe Ghana wo be banfaso o papa bia no abe Ghana eso be banfaso ma me sabato enkuni wo Twnen Jonas aboa mo papa bia no mo be ya eso be banfaso ma me because Ghana no ye hu ni papa pa mo che Ghana ho enso mo gu sa ni pare ni mase enti me se mo papa bia no wo pa ko fa America grass nko adan ko si Ghana ekoche hiafo ma enye me fe da me ka kire wo pa ko fa wiase abrochire no akọ emu na makọ abrochire enso mu ko hu enu ma pa wo ho enso mu antimi ameye ama Ghana fo amamu dimpa obi ko akọ abrochire ye friend kan Japan ye friend Akufo Addo abe president ene Akufo Addo abe mu no dia ewo abrochire otimi di na ni so aboa hunu eye bi ma Ghana wa mo na baso wo be di na tem enti frema so me se wo mi busa yo babi obabi o mabra bomuta me se wo kru ye kwase ampanyini frema wo kru ye kwase ampanyini wo kru chirifo be ma wo kru be ma huru be ma fo watimi cha wo ba ya wo ma obedi Akufo Addo atem wo se wo kwache de sister obi bia wo skase de mani mmere wo da because wo tika no wo ye kurase ni ba oba fo a wanya sika wo de sika didi mpanifo atem oba fo a wanya sika nti wo mu panyini oba fo a watu kwa abrochire wa abrochire akọ nti wo mu be ma kwase aba kurase ni frema me se me ka kire sister mo fa ncheme ma mo fa ncheme ana me fere se me yesa be de ga we aye me se de ga we aye frema mo de short video na me de bae he me se wunua no opsian do ye menya na ka opsian do ye de Jonas abagana mi menya na ka de Jonas abagana na mo hunu se mo ye nkwasiafo mo ye chimfo mo ye nipa hunu enipa mo su ni mfaso enye na mo so baba mfaso ma Ghana mo pa mo ko fa wiase de amfiri America ma Ghana mo ma mfaso ma me da mo ma mfaso ma me sabato da na me enipa wo ta ni papa a opesa wo be krem se wona ya papa me po wasem me sabato me po wasem ye me po frema asem
ha wo pa be ka se frema e na frema show ma ye de ndie aboa furu e de na obetima ya magana e de na frema show obetima ya magana me se e de na wo frema show mu betima ya magana asiafo kurase ni bia na mama na nya ayi fam kurase ni bia me se frema sa no ma na wo so de ko Ghana no me ka kire wo se sister ubi bia no abaya magana fo be me fe opa ma freedom fighters no enchira se frema ko yesei wo mo ya moa because so obi ye de chance freedom fighters for mo ho dawuro Akufo Addo bia nyuma eye no mapa kreja pound ni sika ye no mapa esom Ghana for mo ho dawuro mo sori tia no emmoa sefo emponche me se ebedi atambi ye nya gentle. I gotta tell you say we will not be gentle order for ye gentle because the samaya way utimi for wani mo ho safo hene medidi na nado atem medidi kreja pon atem na wo me kire se wo no sister aboa pa fa wo twe ekoma nkofo ni ye ni je wo ho wo pa fa wo pa koma nkofo frema wo ye kurase ni ba aboa furu wo ye kurase ni ba wasia ba bi sa wo pese en fa respect ma won wo pese en fa ni die ma wo pese en hu sa wo ye papa wo pese en hu sa wo to no ma che oba fun sa oba fun a wo nya fe oba fun a wo makura ho tantanta wano se prekwa no frema mo tage no sia ba se ade ya wo to no ma akoma Ghana fo he wa die bi aba bi anya me fe wo wiase da because wo oba fun abaya wo sisu a wo wutimedi di una na atem abaya wo sisu a wutimedi di panyini bi atem wo ka kire me se he na wonim se opa hype on wonim se o hype na nya papa on o hype na o pere wonim se nya papa on frema show kurase ni ba bi sa oba wani ntia akodram ne ka wa kurase ni America mo ma ye kurase fo hu woni uni asa Jonas na America na mama ye chimi fo no hu America na mama ye kwase fo no hu wo bedi na na do atema wie no wa ka kire se ye medi wachi ye me support wo no ma pa wo ye nonsense wa jimi won wa podamon wo yare won frema wo yale won kwase amumu bi se mama ye respect ye on social media and I will not respect myself because you guys are nonsense to me. I'm telling you guys, you motherfuckers, you are so nonsense to we Ghanaians. Kwasiafo mo jimi sai mo kwa na mo tu kwan yale fo kwasiafo ma wo bi kwa abrocheja wa boade na betima ya magana wo bi kwa abrocheja mesi frema obi kwa abrocheja e die na betima ya ma o Ghana se mutu kwa na mayen kwasiafo a ye ka chem se wutu kwa akosua bibi won se na wutwa bibi a kire ese wo ko Ghana akohu parliamentarians sister fa unkrase no makona uduru Ghana won man ye beba hu wo ye ko hwini ba oba fo wo pa mesi ko baba wo na man kwasiafo memenu ye mfa ho wo pa ko baba wo na man kwasiafo ministers no endiu ye mfa ho nkwasiafo ministers na omusi bedidi na nado atem no a mo che osefa bibi bra ne ehu se wo wa bibi ma Ghana